Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleyküm Hurmatlı mekendeşlerim, Örükzar Batkenden Kırgızistan eliga kayırlığım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve men lem yahtam bi amril muslimin feleyse minhum. Kim musulmanlardan tüyüşüne köngül burvasa alalardan emestek. Bizdin Kırgızistanlık elder, mekendeşlerimiz bazı köngül burup Batkenge kanday yardım bersek de bugün Batkende bolup жатқан kargaşalı okuyaga kavurgabız kayışıp turgan kezde mına el ökülleri menen kelip biz öz yerinden mektepte жатқан эжелер менен, карындаштар менен, жаш балдар менен жолуктук. Ошондой эле бул жердеги мекендештер менен сураганыбызда бүгүн ошол эвакуация болуп каргашалуу окуя болгон жерден чыккан биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз бүгүнкү күндө эң муктаж болгон нерсе жаш балдарга кийим кечек. Себеп алар кээде кийим кечени алышка да үлгүрбөсөк катып чыгышкан. Ошондой эле алар жаш балдар памперске башка дары-дармекке муктаж. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, mekendeşlerim, ayrıca yaşlar, kebirleriz şu Batkenge kelip, biz kanday yardım bereriz de her birimiz hareket kılıp atamız. Bırak men sizlerden soranarım, bugün bu yerde cevaplı insanlar men jolukanda da uşul mesele oldu. Batkenge bugün jigitlerden başkalar emez. Kırgızda makal var, çimçik soysa da kassap soysun dep, jana kargaşalı okuya bolgon yerde özümüzdün Kudayga şükür askerler, kurallı güçler başkalar jekşerli. Бирок муктаж болгон нерсе бүгүн. Ошолорго тамак аш менен айылдарын таштап берген элибизге кийим кече тамак аш муктаж болгондуктан урматтуу мекендешим келиңиздер жардам беребиз десек ар бирибиз Кудай жолунда бүгүн мына Рамазан айында кылынган кайрымдуулук 70 эсе көп соо болот. Ошол элекеде бир гана тамак аш менен азык түлүк менен чектелип калбастан билдиңиздер биздин көптөгөн айылдарда үйлөр күйүп кетти. Ошол үйлөрдү келечекте Кудайым буйрса эртенен tinch bo'lgandan keyin qayradan uni qalblantirib bo'ladi. Balkim o'shaga bir shot ochilsa, har kimimiz qurmonlik qilib Alloh yo'lida o'sha bebecharalarga yordam bersak. Buga yordam berilgan burada ushul payg'ambarning bir hadisi men eslatkim keladi. Kimde kim bebecharaga yordam berem deb yursa, yetim jesirga yordam berem deb yursa, al tuni menen namoz o'qib, kunduz roza qarmagan, jana Alloh yo'lida jihatda yurganday savob bo'ladi. Albatta, bir gana qural jaraq boshqa emas bugungi kunda. Bugun hurmatli Musulmon turgan İmanlılardan en çok kuralı dua kılalı, şu dua menen birgelikte bugün muhtaç olgan dary-darmekке yardam beredi. Kiyim keçeke yardam beredi. Ошондой эле ачылган счетторго акча которсо Кудайым буйрса, жана кырсыкка учураган жерлер калууга келтирүүгө өтө жардам болот. Аман болуңуздар. Рамазан айында кылган кайыр эсериңарды Аллах Таала кабыл кылсын. Мен үмүт кылам, биздин Кыргызстан эли берешет, кола чыгып, албетте Oşo oturgan jerinizde bugün balkim telefonunuzdan da fotoğraf koysanız olur. Duanızды kılınız. Bu yerge keyde gelip yardım verende balki biz bugünkü oşo kurallı güçlerge je başka hadislerge jolta bolup kalыбыз da mümkün. Oşondan hurmatlı mekendeşim, kelingizler akça menen jana kiyim keçe menen har kim koldan kelgen nerse menen balkim stroy materiallar menen, kuruş materiallar menen yardım bersek buldan talapka layıkыраак деп ойлойм. Aman bolуңуздар. Бүгүнгө